Esenmisiz, hürmetli tamaşaçılar, hayırlı şumga kişileri bilen sizni. Şirat Atap şovuzunu biz Eski Elmet Medeniyet Sarayı'ndan alıp barabız. Bugün biri de yaratkan jirçimiz Zile Sarimova'nın icad kişisi. Bizning kafemizda o'tirib oluvchi hurmatlarimiz yoki bizning tomoshachilarimiz esenmisiz? Tın oluşlarında işitilirlik, is gitmeli derri tavuş. Bu bir heybet, hem iskittiş heybet yangalık. Bizning halklarının, kunaklarının karşı alganda jırlap, deyip, hürmet koya turgan gadetlari var. Kim jırlar, kim biyir? Halkımız yuvası negizinde hürmetli tomoshachilarimiz sizning bilan birgalab casting konkurs uyushtiracakmiz. Konkursta 60'lap artist hünerlerini ko'rsatib, hamida kafeda hizmet iterge tileklerini bildirip, garizalar yazıp kaldırdılar. Hürmetli tomoshachilarimiz, siz jüri a'zolari bo'lib 60'dan birini soylab olirga tegishsiz. Chunki kafe shtatida birgina milliy mangli jirshi qaralgan birgina eng ko'p jir bilgani. Bizning xalq, jırlı manglı xalq, her yurakka jırlar xalq. Xalqimizning turmush ko'rishi, bizning jırımızda şanlar. Quşlar jırlay, yeşilliklar şişme jırlay, jır tarata yürek sanaşır. Jırlarsiz uzdurmayız bizni sular, izgi ömürlerin aldaşır. Quşlar jırlay, yeşilliklar şişme jırlay, jır tarata yürek sanaşır. Jırlarsiz uzdurmayız bizni sular, izgi ömürlerin aldaşır. Hürmetli tamaşaçılar, bugün biz varız da bu zalda bu yapta, sizin yapta tanılgan heveskar yaşımız ile anamın jubilee gecesine yığılıp anam zırların tınlara gittik. Benim fikir boyunca ben bir de yalışmamın bu direde, bu yapta dilenin kavuşun, dilenin kırın, anam oğlan işitmegen kişiler büyük ezdirdik buldum. Çünkü bu ömür boyu jadı turmuşun, senin jırları bilen, senin malı bilen, senin mülayimizi bilen, şuşu senin yaptığı bütün kalıpını şartlandırdı. Şunun için bu indi her vakit bu yaplarda, dünya yakın şahışta görev durgan bütün şaralarda, konkurslarda, konsertlarda her vakit katnaşıp bizge senin motor jırların, motor tavuşun böyle gidip gitti. Hem şu ihtiram bilen, anın şu jırların, anın mınların ihtiram etip, bizde de o küp çıkışlar yası her vakit bizden şaralarda, konsertlarda katnaşa, hem bütün bizden nefçiler her vakit anın tavuşu bilen sıklana, hem şu anın anarga, zilege hürmet etip, anın uşunday mınları, jırları bilen sıklanıp, jubileyine şu konsertini bizde indi uyuştururga direkt yardım ettik. Şu konsertini uyuştururga katnaştık. Anda indi bizden dram teatr artistleri, Magdalena, baş bütünüsü de birge koşulup, birge jıyılıp şu konsertini uyuştururga direkt yardım etti. Şunun için bugünkü fırsattan faydalanıp başta Nefçiler isiminden Zile Sarimova'ya büyük rahmetleri bizni bildirip, anın tavuşu, anın mağı bilen sıklanıp, hem şu jubiley fırsatından biz anarga özümüzün rahmetleri bizden ekli şu buketini bir resim kilen. Bizim kağıtlara çekmişti, peki lotereyi bilitin biraz. Hem de tamam bir sizin isimden de, bütün Nefçiler isimden de Zile Hanım Salimova'nı şu şimdi motor jubileyi bilen kutlap
Аларга үзебезнең тагын бер кат рәхмәтләребезне белдереп, һәм алдагы көннәрдә иҗади уңышлар теләп, аларга тагын бер кат рәхмәтләрне әйтеп алабыз. Рәхмәт. Huşlanıp kilgen. Şulay da belki hilekli şey. Şeyge tağın bir jör. Юбилярыбыз белән бер дулкында икәнсез. Әлбәттә, Туган әлбәттә. як җыры. Туган яр турында җыр. Безнең Әлмәт муниципаль районынан башланган Айрат Ринашев Хайруллин исемендә. Сезне шундый матур туган телегез белән. Сезгә истәлек, саулык, җан тынычлыгы, җады уңышлар телибез. Котлы булсын бәйрәмегез, тыныч булсын күңелегез. Шатлык, сөенечле, ягъни тулы булсын ömrегез. Юбилейгез белән сезне. Мостовой кранга менә алган. Мин менә аласыйм. Минемчә, аны җыр канатландырган. Безнең әти-әниләребез җырлаган хезмәт җырлары. Залдагы жюри әгъзалары, сәхнә артындагы конкурсантлар, бәлки ул җырларны безнең юбилярыбызның исенә төшерербез, Кем башлый? Кызлар, сез ишеткән идегезме, теге ишеткәнегез бар идеме? Нәни Зилә кичкенә булганлыктан әтисаны урындыкка бастырып җырлата торган булган икән. Менә кибеткә килеп кергәч, прилавка өстенә бастырып җырлатканнар. Менә инде әзрәк үсә төшкәч, пионер булгач инде теге мәктәптә линейкаларда, памятниклар янында җырлата торган булганнар икән. Инде менә безнең Киле Кыев эстрадасында ретро җырлар. Әйдәгез менә кем башлап җырлар икән? Безнең тамашачылар арасында бармы икән? Әле бу кыз, Мин җырлыйм. Син җырлыйсың. Әйдәле. Без кабызган утлар сүнмәс, алар сүнмәс, алар шиләрдә. Ey şoförler tuttura, yangrasın eyde şat hizmet çıra. Tuttura, yollara bəhut yağıra. Tuttura, yollara bəhut yağıra. Siz kızlar, siz yigitler, Maturlar adın gedikler, işte yalgın kebikler. Kızlar, yaş
яшь егетләр, матурлар алтын кебекләр, эштә алтын кебекләр. Күктә очарга, суда yüzәргә, галәм серләре ошарга. Разрешите от имени руководства и многотысячного коллектива работников и ветеранов управления «Татнефть и Газпереработка» поздравить вас с вашим замечательным юбилеем. Сегодняшний концерт это не просто юбилейное мероприятие, это своеобразный творческий отчет увлеченного и деятельного человека, который через всю жизнь пронес любовь к песне. Вы замечательная певица и вносите большой вклад в сохранение, приумножение и популяризацию национальных музыкальных традиций наших республик. На протяжении более чем 32 лет вашими первыми и самыми благодарными слушателями были ваши коллеги, газопереработчики. Работая слесарем-крановщиком на одной из сложных компрессорных установок сырого газа в цехе номер 1, вы все свое свободное время отдавали творчеству. Ни одно мероприятие управления не проходило без вашего участия. Большое вам за это спасибо. Мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых творческих побед. Спасибо большое. Я присоединяюсь к сказанным. Впереди меня были выступающие, тоже говорили известные слова. И хочу повторить тоже, Рустам Набиулович правильно сказал, что нет такого мероприятия, чтобы она где-то не выступала. Везде мы ее приглашаем. Также хочется сказать, что если идет какое-то мероприятие по профсоюзной линии, Зиля у нас в первых рядах, флаг в руки, и она сама организовывала даже все эти мероприятия. Спасибо ей за это. И также хочется наградить почетной грамотой за активную работу в профсоюзе. И я надеюсь, что наша совместная деятельность и впредь будет способствовать и росту, и процветанию управления «Татнефтегазпереработка». И подписывать ее Гумар Каримович Ярулин, председатель правкома открытого публичного акционерного общества «Татнефть». Желаю тебе творческих успехов не только на этой сцене, но и я думаю, что если мы тебя переведем в Казань, ты и там завоюешь это. А так тебе и твоим близким крепкого здоровья, всего-всего самого наилучшего. Я считаю, что она, как только начинаем думать о том нашем заводе, знаменитом КПЗ, ну и сразу о той общественной жизни и культурной, сразу Роберт Андреев, тут они сразу вспоминаются. Аплодируем мне. Она
человек миллионной энергии. За эти годы она дала сотни концертов. Это и на селе, это и на республиканских площадках. Можно и поаплодировать, да? Она участвовала в различных конкурсах, завоевала лауреатство. Она очень добрый человек, она помогает сегодня и молодежи нашей, воспитывает ее. Вы очень хорошо поете как и татарские народные песни, так русские, и еще вдобавок вы эстрадные хорошо поете. Что подтвердило, вот буквально мы позавчера слушали вас на дне столетия советской милиции и органов внутренних дел. И вы прекрасно пели и сорвали хорошие аплодисменты. Давайте поаплодируем и поздравим вас. Но она очень еще молодо выглядит. Совет ветеранов ей еще пока рано вступать. Но мы награждаем вас за активную общественную деятельность и пропаганду татарского музыкального искусства. Меңлебай газ заводындағы қызларда келгендер, оралашып келгендер еді. Бізден әдірді тігі жырдағы кібігенді. Қызға туғыз егіт жетмейінді. Әміне статистика бойынша, кәшірді 10 қызға 12 егіт. Бары бір жетмейді. Жетмей шо. Ей қызлар, дұрысын гына әйткенде, шытырмышта ер затлары көп болуға қарамастан, бізге недір жетмей барбыр, жетмейді, жетмей. Кишәгә юбилярны тәбрикләү өчен иҗатташ дуслары да килгән иде. Алар Зиләгә һәм тамашачыларга үзләренең матур җырларын, биюләрен һәм шигырьләрен дә бүләк иттеләр. Динамит Камаровоз минутында шигырында шығарып өлгерде. Рахмат яусын, рахмат бик зур. Рахмат.
hürmetli tamaşaçılar, siz yaratgan jirçimiz Zile Sarimovanın ijat kişisinden motor mizgiller qaradığız. Bugün gemine şular. Sağ olunuz.